la dapat social media ni kisni singa wala da khat meeting dan bawan shu apa di MPP ke jongi kajat peneriu jongi ke Syah Alam da kajing singa ngana du nak kena ngai senjong pe ke kedien ba I should not guide by emotion but I should guide by reason. Ida ginong sang mencuat. Harai kat ku bejing jaju ke pong orang epi ngimdei ban Syah Alam baklang ngimdei ban Syah penting ko tempan nama ba hagi ni kesi bejing penting ko tempan kiong badai la thep ta parti BP dan khang talai manero tang balasan senan nampar yosno andong lo belakang talai manero tang kita bejing Syah Alam baklaman kesni ngasih dong di social media apa tu YouTuber mah pasal trend mangas ni bapatai unong di rumah hayo unong di kuai hayo bias ngap mobile ikan kata bijing trend tu unong keren bakal ada gitu ngong ye pi buat ya utang unong keren kalau ye nong sem ka bakum kano ka imlang salang ka bakum kano yo ba utau ba pemiling ba YouTube pan keren sipang bijing trekam jo sekarang yo udah ben baru anti sosial media teng ni yang tanpa kami TV tanpa kami kubah ni kan berada itu ada yang orang ini kau kini orang lama jaga parti PP kau kini kisah ni parti PP ngimdei pada Syah Alam dah kaji senang election berada aku kendai tu di konstitusi apa kasih jongi ngijab tang aruan tangi Pak Preston Tesong beri istri presiden juga parti bagi Dr. Ampuri beri minister bagi kandidat MP jongi mentah beri nama gila Syah Alam bagi senang kita akan tu jika kam senang bagi terayu si kelipat suapan tebut aku tahu entah suapan tebut lakit tu jika kam bagi sok kadang-kadang tengok ini teng-teng akan politik semua tang babis ni untuk parlok jong itu diparlok buat pensyoi lang tay haji syam dondaw ano dondaw no way basalan de taba pensyoi di way pat banya dondaw lang tekan mau gini mau kawan ai pakai jing bisni ka jing Syah Alam bakla kacat bikin apa juga kamai coba sokat larang ini hak konstitusi larang yang akan duit tak minister diwani di kampung raya depan kayu bakar kakamai kejiu kan wani lada di kampung raya depan diwani konstitusi kejiu dengan nomor syui kepala asyik berai kulit kepang yang kinokit kam juga kan juga blok juga parti PP kinokit kam juga distrik ya presiden jong ka distrik Southwest distrik pat kepang ya pa pecipai ba ibadi kino kesan juga parti gini yang ingin penkela kemai no ya kadi konstitusi gini larang ida bakla ajar afulai beni inu dah kakam mentah beni inu dah kakam mentah bangin penjob akan election MP nak di konstitusi ban pen isya kasoka bangi laku apan connect lo nak masyarakat ki detangi dah ketin kublai pi kublai Syah Jago